Sabi yari yaragiye ari impari nuko ahubwo nabaga meze nk'ubuze. Waye mwinshi konsa Karame abanze nkakwanya utuntu ndimo maze twabipanga neza tukareba ukuntu byagenda ko tutaherukana koko. Nari ibi ndaza kukuvugisha. Sawa. Amaji de braka. Ako sibu de braka nta kuntu yazamuka nkamumwoshosha nkamukuramo inkoko yihuse. ayiguhe Nikoma magasayi. Karame Nsabi we Ndakurukanye ku Kakiyaga. nta muntu wahanyirukanye ne imodoka zarabuze. Nazaga nari ifite none imodoka. Yo Henry Nsabi we kwari kera mwana ubu nzagezayo. Enda kugarukira mu igaraje. Nta nimero yawe nyigiro nyandikire inbox. Ariko ayikumburiye unsa. We mudukande mama gasayi biri serious. Sifa Bindu mbajije Karame Raho Sifa we Lewis iryo jwi se ko numva wagira ngo ndarizi nareba nyira ryo nkabo ko nta kumenye. Esinda Rusiya ni Rusiya ubwo na Lewis yewe nari ngize ngo ni Rusiya. Jeri gwari ngwayikumburiye kakagwa ku Kakiyaga shafiremo ndagakumbuye mwana kaga kai kuryoherera. Umva byihorere karasoseraga. Nesiko wabuze cyane. Ndahari ahubwo ama essence yatumye mbura ngira ngo Horumuze yarabiteye. Ariko munsi nzazamuka umva tuzajya ku gitariro. Arya niko bakibagayo naho wadusohokana. Hehe watuzaniye hano hasi. Ayeye mu Rwanda ni plante neza. Ako kabari kazahomba kadaciye kabiri. Nza tabagaseriye pe. Nsabi we Yo homboye uruvange rwo ku Kakiyaga. Ku Kakiyaga baguruvangera Urwunge ninde wakwirukanye? Oya nawe None byagenze bite? ndarukumbuye burarutegura rwinshi.